Dragi prijatelji, dragi gledalci mog kanala, dobrodošli na još jednu emisiju. Došlo je do promena, kanal mi se više ne zove fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, nego srpski fudbal. Znači, i dalje ostaje najvažnija sporedna stvar na svetu, ali pre svega ću se baviti srpskim fudbalom od Mozart Bet Super Lige Srbije do Gradske lige Jagodine. Obuhvatit ću u narednim emisijama, do sad ste navikli da gledamo priloge, odnosno rezultate i najavu utakmica pomoravskih klubova, odnosno liga da igraju pomoravskih klubovi. Tu ću malo proširiti, znači, rezultate svih zona i svih srpskih liga. To ću krenuti od sledeće nedelje, danas nemam vremena. Pozivam vas još jednom da pratite i da lajkujete srpski fudbal, YouTube kanal, i da budete uz mene. Ja ću se truditi da vas objektivno obaveštavam o svim rezultatima, znači, svih liga, rekoh od Gradske lige do Mozart Bet Super Lige u fudbalu. Povremeno ću snimati i emisije o rezultatima i najavama utakmica najjačih 5 evropskih liga u fudbalu, ali o tom potom u nekom od narednih priloga, odnosno u nekoj od narednih emisija na mom YouTube kanalu. Krećemo odmah sa najavom Gradske lige Jagodine. Ovog vikenda igraju se utakmice četvrtog kola, sastaju se u Rajkincu Morava Lipar, u deonici Crni Vrh domaćin, u Starom Laništu Napredak Starina Međa i u Voljevču Sloga Belica. To su, znači, bili rezultati četvrtog kola prve Gradske lige. Idemo na međuopštinsku ligu Grupa Sever. Na programu su mečevi sedmog kola. U sedmom kolu međuopštinske lige Grupa Sever igraju se sledeće utakmice. U Trnavi Trnavo Mladinac, u Duboko jedinstvo Ursule, u Bagradanu, odnosno u Voljevču Osaonica Bagradan Sloboda, u Dragovu Šumadinac Mladost Gložane, u Vinorači Vinorača Šantrovac, u Novom Ladištu Mladi radnik Morava Ribare, to je derbi kola, u Lukovici Bobovo Mladost Tečić i u Končarevu Mladost Končarevo Gradski fudbalski klub Strelište. Znači, derbi kola u Novom Laništu Mladi radnik Morava Ribare, ali ništa manje zanimljivo neće biti na utakmicama u Vinorači Vinorača Šantrovac i u Dubokoj gde igraju jedinstvo Duboka i ekipa Ursula iz Ursula. Idemo na drugu grupu međuopštinske lige, to je međuopštinska liga Jug. U sedmom kolu sastajuće sledeće ekipe. U Batincu OFK Batinac Radnički, u Izvoru ISK Mladinac, u Lomnici 15. avgust 1950. Dražmirovac, u Bukovcu Resava Pomoravlja Ostrikovac, u Busilovcu Heroj Istok, u Mijatovcu jedinstvo Beljanica, u Vitancu Resavski Despoti Javor i u Kolaru OFK Dragoševac Sinđelić. To je sedmo kolo, derbi u Batincu, gde OFK Batina dočekuje lidera Radnički Steki. Pomoravska okružna liga, premijera liga našeg okruga, deveto kolo je na programu, sastaju se u Glogovcu Partizan Rudro Plažane, u Trešnjevici Šumadija Kolonija, u Dragocvetu Dragocvet Vinoradar, u Bukovču Mladost Partizan Major, u Senjskom Rudniku Rudar dočekuje Sinđelić, u Milivi Budućnost Levač, u Kušiljevo Borac 1950, u Drenovcu Napredak Moravac i u Klavincima Juhor Kolare Kopčinski derbi. Znači, sve ove utakmice, sve to derbi do derbija, sem gostovanja Moravca u Drenovcu i Levča u Milivi, gde su domaćini apsolutni favoriti. Sve ostale utakmice bit će veoma zanimljive, pogotovo one, na primjer, u Bukovču Mladost Bukovče Partizan Major, u Logovcu Partizan Rudar i u Glavincima danas Kopčinski derbi Juhor Kolare. Idemo, to je bilo deveto kolo Pomoravske okružne lige, idemo na sedmo kolo zone Zapad. U sedmom kolu zone Zapad sastaju se u Resavici Rembas Župa, u Jasenovu Orlovi OFK Kopaonik Brus, u Zleginju Vinogradar Temnić Varvarin, u Despotovcu Sloga Jastrebac Veliki Šiljevovac, u Serlaru Mladi Borac Mladost Jovac i u Jagodini Gradski fudbalski klub Tabane OFK Lugomir Rakitovo. Znači, sedmo kolo, vodeće ekipe iz Despotovačkog kraja, Rembas dočekuje Župu, u Orlovi OFK Kopaonika, Sloga u Despotovcu, Jastrebac iz Velikog Šiljevovca. Dobra utakmica biće, to je neki pomoravski derbi među dve pomoravske ekipe, Mladi Borac, Mladost Jovac, a i u Tabanu GFK Tabane OFK Lugomir, Kopšijski derbi na neki način. Idemo na Srpsku ligu Grupa Istok.
Parovi 8. kola. U Prahovu, Dunav, OFK Brzi Brod, danas u 15:30 na gradskom stadionu Jagodini derbi, Gradski fudbalski klub Jagodina, jedinstvo 1936 Kruševac, u Zaječaru Timovki jedinstvo Paraćin, u Vranju Dinamo Jug Trstenik, u Svilajncu Radnički Đerdap, u Nišu OFK Sinđelić Radnički Pirot, u Popovcu Budućnost Vlasina i u Paraćinu SFS Borac Morava Ćuprija. Opštinski derbi sutra sa početkom od 11:00. Znači, puno zanimljivih utakmica, jako sam derbi kola u Jagodini na gradskom stadionu, gde Gradski fudbalski klub Jagodina dočekuje jedinstvo 1936 iz Kruševca. Obe ekipe se bore za vrh tabele, pozivam sve navijače Jagodine, ljudi iz okolnih krajeva da dođu u Jagodinu i da gledaju derbi Jagodina jedinstvo 1936. Isto tako sutra od 11 časova pozivam publiku da dođu u Paraćin na stadionu kraj Staklore, gde SFS Borac dočekuje Moravu 1918 iz Ćuprije. To je znači bilo 8. kolo Srpske lige Grupa Istok, idemo na Mozart Bet, prvu ligu Srbije. RFK Grafičar, znači parovi 9. kola, RFK Grafičar, OFK Vršac, u Sremskoj Mitrovici Radnički Borac, Čačak, u Voždovcu Voždovac Radnik, u Zemunu Zemun Mačo derbi, u Ivanjici Javor Matis Smederevo, u Inđiji Inđija GFK Dubočica, u Novom Sadu Mladost Gat GFK Sloven i u Užicu na gradskom stadionu Radomir Antić, Gradski fudbalski klub Sloboda dočekuje Trajal iz Kruševca. Znači, dosta zanimljivih utakmica u 9. kolu. Mačva gostuje u Zemunu, Grafičar dočekuje Vršac, Mladost Gat dočekuje Sloven. Biće dosta zanimljivih utakmica, pozivam publiku iz tih i okolih mesta da dođu na stadione i da gledaju dobar fudbal u Mozart Bet prvoj ligi i veliku borbu kako za plasman u Superligu Srbije, tako za borbu i za opstanak u Mozart Bet prvoj ligi Srbije. Na kraju ovog pregleda šta nam predstoji u vikendu, imamo Mozart Bet Superligu Srbije, 10. kolo, sinoć u premijernoj utakmici šampion Crvena zvezda je teškom mukom pobedila odličan Železničar iz Pančeva sa 2:1. Bilo je teško, Zvezda je znači povela s 1:0 golom Drkušića, izjednačio je Eze nakon greške golmana Glazera koji se tom prilikom i povredio i vjerojatno neće braniti u Milanu protiv Intera, a onda je Luka Ilić na pas Nemanja Radonjića postavio konačan rezultat Crvena zvezda Železničar 2:1. Danas i sutra se igraju preostale utakmice 10. kola, sastaju se na Ubu jedinstvo Spartak Ždrepčeva Krb, u Novom Sadu mali derbi nekadašnje Jugoslavije Vojvodina Radnički Niš, u Zaječaru OFK Beograd IMT, u Lučima Mladost Partizan, u Bačkoj Topoli Tekstilac Napredak, Novi Pazar dočekuje Radnički iz Kragujevca, znači mali derbi, i u Novanom Brdu Čukarički dočekuje ekipu TSC-a. Znači, dosta zanimljivog fudbala, naša Superliga postaje sve neizvestnija, nikad nije bila ovako neizvesna. Retko koji par koji se danas igra i sutra može da se prognozira konačan rezultat, odnosno ko će pobediti, tako da pozivam i ovde sve ljubitelje fudbala da ne navijaju iz fotelje, nego da odu na stadion, na Ub, Novi Sad, Zaječar, Lučane, Bačku Topolu, Novi Pazar ili Banovo Brdo. Naša Mozart Bet Superliga je najbolje što imamo, znači bolji fudbal nemamo. Da bi nam fudbal bio još bolji, stadioni moraju da budu puni, da bi igrači u takvoj atmosferi bili sve bolji i bolji i igrali sve bolje i bolje. Dragi gledaoci kanala Srpski fudbal, ovo je bilo sve za sada, znači pozivamo vas još jednom i podsjećam vas, fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, kanal moj je promenio ime u Srpski fudbal i dalje ga pratite, lajkujte na moje postove, zapratite ih, moje videe, znači budite uz mene, budite uz moj kanal, budite uz Srpski fudbal. Srbija je naša zemlja, drugu nemamo. Do skorog viđenja.